Zvanični početak kampanje za izbore 2018. godine. Ovom prilikom naša stranka krenula je s onim mogućnostima da građanin upozna da jednostavno im pruži šansu da svojim glasom doprinesu da se ova zemlja promijeni. Promijeni u smislu da vratimo one vrijednosti koje su krasile nekad naše društvo, a to je znači stručnost, kompetentnost, poštenje, odgovornost i da se, ja bih rekao, smanji korupcija, jer je danas korupcija ušla u pore svih, ja bih rekao, institucija u BiH. Ono što je vrlo bitno, za Tuzlanski kanton mislim da smo i dalje ostali slijepo crijevo i mislim da u periodu koliko dobijemo povjerenje građana, sigurno ćemo raditi na 3 glavna projekta. To je znači brza cesta Tuzla-Brčko-Orašje i povezivanje sa drugim centrima u kantonu Tuzla. Druga je stvar aerodrom Tuzla kao centar kargo letova i mogućnost njegovog povezivanja sa lukom Brčko u ovom transportnom smislu. I treće je sigurno ekološki problem jezera Modrac koji treba da bude kao vodeni resurs. Svakako da u ovom svemu naša stranka ima politiku, ja bih rekao, obrazovanja, da vratimo tu ono što je najvažnije, da je isključimo iz politike, kao i zdravstvo na univerzitetu, i mislim da su to stvari koje bez onih prvih principa koje smo rekli ne mogu se pokrenuti. To znači, pred nama stoji velika bitka da tu korupciju vratimo na nulu ako je moguće ili da je smanjimo utoliko da bar oslobodimo javna preduzeća koruptivnih stvari. Mislim da je to vrlo bitno.